kering poralong ini rice long chicken pupon etung kacing honai ada ning kacing henai itu masar doktor tulang menghang kehai pen Parda district committee long alitum Karbeng long Mr. Beng district committee president sir Roland Keling kehai pen alitum Karbeng long pen ning kacing long IP sir Omar Sim Iso Lapen Jenglok MLA EM Chairman Lapen Dasho Matuan Kemudian Situ Kongres Banglo Lapen APHFC Pen Bang Poket Electors Company itu Bang Poket Masuk ke dua Bang harus sila Poket si yang tu macam Electors Company itu nanti BJP diklaim kan kemisen kita glom kan itu CPI ali tu malong kibang hilang porong itu niat long pen bang so a party mana itu dua bagori long pen aku se BJP kibang kan kunci apa ini nanti tu malong sepau porong tapi wajah alam pen alai fan kita macam ni kan tu malah nilai tu dua bagori homosti long pen makan non kibang hilang election apa nilai tu kongres pun efficiency pun ki haji kubang di, kalau tu ning thira mela pen high masih high hit anda pakai. Ada wajah yang cakap senang. High effective ini upload pen. Ini nak tunggu kan masih ni kan sih ini dalam hit, leceh lo kadang. Suruh par peglano.